warahmatullahi wabarakatuh. Hey guys, ini Abah lagi di toko kain di GP nih. Tuh ya, tukang kainnya juga cakep ganteng tuh. Ini lagi nyari kain buat anak-anak buat seragam. Susah dari tadi milih warnanya juga. Here we go again. Trying hard, but you wanna be my friend. Ain't no place to hide, ain't no one to run to. Here we go again. Call my bluff, I'ma be here till the end. I'm the one you ride, I'm the one you ride to. If you don't wanna change, ain't no place to hide, ain't no one to run to. If you don't wanna change, I can help you out, 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 I can help you out. Here we go again. Time is up and I'm calling up my friends. Ain't no wonder why, ain't no wonder why. Here we go again. Call me up when you wanna be my friend. I'm the one you ride, I'm the one you ride to. If you don't wanna change, ain't no place to hide, ain't no one to run to. If you don't wanna change, I can help you out, 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 I can help you out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, sudah selesai Abah nih ya belanja itu kainnya ya udah tuh udah selesai ini udah dibungkus tuh udah, tapi belum ada semuanya ini masih kepalanya juga belum nih. Ya udah ya, Abah mau pamitan ya sama yang punya toko. I can help you out, I can help you out, I can help you out, I can help you out.